Rajasthan Udaipur Dun Kapuralong Sominda Radang Khei Barim arani katalon ponalong Karbiang long penta jutang jubat pendeng sumpot kekan kelun paklang dun. Kedam tang pai ni phai kep themanarni Sominda Radang pi Khei Barim arani pacheton dunsi Rajasthan Udaipur Dun Kapuralong Karbita isi Khei Barim lopupen bangso katalon ponalong Karbiang long penta chetong dunsi isi Khei Barim lopuang thek Karbi kan Barim hai hoi sitami paklang dun. Labangso kekan kelun paklang ponalong Elvin timung lapen Dhon Sing bongrong ahin pensi Japonsi dilai club atum ahin pensi kekan paklang ponlo. Kupai kibi penajok labangso Sominda Radang pi Khei Barim arani katalon pon ameyelong Karbiang long pen Northeast Indigenous People Organization amaipu stelin kita chitongdun. Northeast Indigenous People Organization amaipu stelin ingti chetongdun si laso ka chetongdun ahot ilitum kachinghon karlitang rusem sonsing ingti akaya lamua kitab sitami Rajasthan MLA Rajkumar Root lapen Tripura ex MLA Dhanajio atuma ridengpen Sominda Radang Khei Barim arani katalona jai mekalong pangpuponlo. Wothanang sopen Sukur Singh hanse हमने बेटा हम एक पुस्तक लेकर आया रूस सैमसन सिंह इंटी ये है हम लोग कार्बी का 6 शेड्यूल लाने वाला है वो 1950 जब इंडिया गवर्नमेंट ने रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हुआ तब कार्बी का 6 शेड्यूल वो लेके आया है तो इसका पुस्तक हम लेके आया है और ये उद्बोधन करेंगे हम लोग का एडवोकेट हम लोग का एमएलए और हम लोग का प्रमोद जी और हम लोग का त्रिपुरा से वाले और एमएलए लोग और हम यहाँ का नेता लोग तो हम